Tis main teman Banda Aceh. Yeay, alhamdulillah udah sampai. Parkir lagi boy, 5.000 lagi. Aduh, dua Honda. Hah? Pwede mo. Main no? May parking. Coba deh. Boleh. Aduh, may parkir loh. Dulu be. Gimana be? Doan. Hah? Doan. Dulu bro. Ada aku doon. Parking yun yan. Mga dua. Ano ba ito? Sabi bro. Kita dito bro. Hah? Ini, Mas. Ayo jalan situ. Situ dulu ah. Oh. Oh, my trip adventures. Woohoo!